sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Di pakasaritaan ngayon tayo kan biyagita, kat nagapo kan ipagayam tayo at Tristan, manipod aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man, tikunana. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan-anay a pasensya, kat ano samlakuman nga iornos to'y atidog unay asurat ko. Detalyado ngamin to'y surat ko, iso akastoy tikin atidog na. Kayat ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas iti biag mi nga agiina. Ket amok kan patsyak a makaitad daytoy iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga rodan ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuin nyo ngay. Umay kayo manganan tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusino kan tuyo. Plus kinirog. Nagimasan? Sigurado nga adumanan timakan ko, mami. Ay katwan mala ang tugaw ka nanak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si ka ngay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama akton amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang tirit na ni Manang Mariel, mami. Saan man na nasumrag? Naa, si ka talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din umamuan ni mami adi ka simrag iti pagadalan ni di kalman? Kunamit lang nagagat kang agadal. O, apay mo't ngay adi ka simrag Mariel anak ko. Kuang amin mami. Mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runa iti rabi. Ni, apay ngay apati siya kat karaman, mami. Wen nga rod uray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. O tatang, adto yung tiinbilin ni nanang asabon kan Sonrox. Ay na, ang yaman na kanak ko. Akit, kumusta mo ten, nagitiapo ko. Kaasi ti apo, nasaya damat amin tatang. Sumsumrek damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin dakat inaldaw amat mata ni ti pagadalan. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan tatang. Adda ka di amuyo, ajak amo. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay. Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwana na iti barakada na. Anya? Tinasaya at palutputem to dyan anak mo. Iti kasta, maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wen tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid
Sumsumroy kakmat, mami. Amang ano nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amang ano, kaing ingas ko lang dahil dyan. Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadail manin ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrak kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Wan ka di, mami. Di kagdanag. Mapasamak tumot lang dahil ta. Tinarigat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo ko masakitan ti imbagada kanyak. Panangisakit dalaang dayjay, anak ko. Aramidam kit din dagiti assignment mo. Rumuarak labit. Adda na patag apapanak, Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kijaya na. Imaglakin din ta, napamatik mat lang ni mami. Ay, sobre kag tumatlangi di pagadalan. Siyempre, agpraktisak pa nga agimel. Asidag namin ang tilaban mi. Sana bale, tadayo pa yung ti graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na ti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarong Raquel. Itayak pa lang ang gururay dito ya. Ay, kwa, pasensya kan, babe. Nakisarita ak pa nga iti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na inton madamdama. Tapno, ma-review ak dagiti lessons mita. Sa bagay, gusto mo giti. Tapno saan nagsuspit ti inam ang nagkating klases ka. Iso nga rod kat. Iso nga di kan agmurmuriot, babe. Nga na, mapantang ruda. Saan ti oras? Sa dino iti papananta ita, babe. Di siya talatan balay mo ya. Ado ti makantay siya. Kan awan tao, iso-asulo ta ita ti balay mi, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot lang titurong na. Kan may sa. Kaya kahit mo man saan ka di. Loko. Wala, umigakit din. Kahit iliw ka una yan, babe. Kahit makagaran ako una yan sika. Adatan dito isango ti balayo, Ophelia. Wan nga rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kumatasong bata mong ti daton ko ngayat ken ka. Di, hatid sundo ka kuma iti amin ang papanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. Puno man nga di bagbaga ko, Ophelia. Isura lang takas latinak matpatyan. Kasladi ka mamati ka dagiti pagbakaken ka. Mamati akmat at talagang ay ayatin nak Arturo. Iso na lang ta. Kasladyakon kaya ti makiasawa pa'y. Ita niya aga po, Ophelia. Kaslamas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang mo, Ophelia. Dumteng to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikat agmay maisakan tumatan. So arumbang na lang nga damat katakunay-nay mo Katsyak da ita, Ophelia. Panunutak tupay anaimbag dayta, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Wan, mami. Anya, nangip-ipanam ngay. Kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. Do alawas pay laang tinapalabas, naibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na. Awan ngaminan balon ko ita. Sige, mami, please. Ay, sus Mariusep. Adtoy. Oh, agya manak, mami. Oy, si Tristan Siguradom lang nga iti pagadalan ti pangus-usaram dagiti ititad ko. Wan ka di, mami. O sige, tamapan akon.
Ang mga numaladaw ako di pagadalan. Ayos. Sa wakas, at damot lang ang gastusa para iti outing ming agbabarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Ay, makapasuron na talaga. Makapasuron ti kasto eh. Apay, ajak magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di lalaki. Apay, adi na sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Nas kan amaman na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas na tilangam. Kan, apay nagdabdabog ka dito akas laubing. Kwa, si Mangpit kamit gaya man. Ay, Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo. Jack nga ro din si Mrak iti maudi ang subject ko. Ni, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay ti sangsangitam. Awan, masurunak lang. Masursuron ang masasar. Asino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Oy, manak Mariel, di nak man paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni mami. Aw-awagan kay tay, Tristan. Agpakadwa ako maama pa na grocery. Ang apay ajak mo't makontak ti cellphone mo, ha? Kwa, mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mo't asigod akas jaya? Ay, kung mami, di, kwa, di, Anya akwa. Ituloy mo at ibagbaga mo. kwa, naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ik-ikan ka mo't iti kwarta. Sorry, mami. Talagang ngamin ani busanak. Isa kapilitan nga insaldag ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Kat jak mo't agkurkurang amang mangtag iti allowance mo. Kwa, mami. Anta ngamin napananming agbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan ni Jay? Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamutan, Tristan. Imbes at ipanag-adal mo ti asikaswan. Saan mo puro ka barkada. Iso ang nagbababadag iti gradum. Taday talabulakbol mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansa dino tinangisaldaam iti cellphone mo. 2K, mami. Insaldak iti may sakalag iti classmate ko. Ay, una yan na itaga ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta. Di damo ti aginaw. Ay, wan nga rod tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ka ni Mariel. Imbag pa'y nagiti manang nata nagagitda nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana na ita agbulbulak pula ang tikukuin na. Ay, wan nga rod tatang. Iso dala ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel kan Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo Marang denggan na kantumot laang. Di ka mauma, amang bagbagakin kwa na anak ko. Kasano da ito yan? Sigurado nga gungat ni mami numaamuan na masikog. Nang runa numaamuan na dinak mo balin nga kalaysa ni Oliver.
Kaputatan asawa na. No, apay mat ngamin anang mga tiyak kadagit bagbagan. Manang Marian? Oh, apa yan? Agsang sangit ka man, ha? Oh, apay. Anta ka di parikot? Nagulbudakan ka. Itimbagak ngawan boyfriend ko. Amok marik na kami nga dailimlimad mo. Di parikot. At nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, dahil ka lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka mat? Apay ngay mat. Kaya't mo asawan. Masikog ka mat. Uwan, iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakala parikot na ito eh. Agpungtot langit din ni mami numaamon na. Nang rona kat duwata ang masikog. Oh yeah! Oh! Yun! Bagay ka, Lods! Oh, hindi pa, pre, ha? Oh! Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may isa pa yung game, Lods! Ha? Nay, alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako niti pagadalan. Dito yaklatan computer shop. Sana ako nasumrek. Sana bale? Saan mo't lang ang mamuan ni mami, ajak simrek kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayaw makit eh. Oh. Anya, masikog kayo adwa. Mami, Mami, sumungbat kayo. Masikog kayo kadi. uwan, mami. Well, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid yung kanyak tikastoy. Apay, linukod ak nagayam. Sorry, mami. Sorry talaga. Mami, tiamok katagat-adal kayo. Saan mat gayam tatay tamat boyfriend dinas asikaso yo. Kanya ak klase kayo nga anak. Miss F, kidawak adi mo ko maputput den tuy surat ko. Kidawak nga isarunom matlaang ko maadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga ati dugunay, ngamkas nakunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliw-liwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag te ipampaminsan mi nga yornos ti pannakaidrama to'y surat mo, iti kasta kat agsasaruno matlaang ti pannakayaplod na. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat pagayam, Tristan. Bueno papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo at Tristan, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Apay! Apay ana aramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak met ana sayat nga ina kada kayo. Yung apay alinukudag. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel! Sa dinumat ti ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mabalin ngay kalay sa tiyaman ti sikog ko. Taapay kumaasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisarita kan kwa na. At asawa na, Mami. Kat nagsublinda ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabila ni Manang Mariel. May sakaman! Mami! Awanan kayo iti bain! Di man na pinanunot dagiti sakripisyo tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo matan! Unay matlakit din tigasgas at dagiti doang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amo kat napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gayam. Diyos ko, ikan nagpay kumaitikiran ti pakinagang. Tapno sang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag am kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka din o niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di, Apo. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit ti naramid dagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pahingam iti buritak ng anak ko. Sangat gayam, tanakarkarumet ti naramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kala ang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Okit kasanupay itan ti panagadal da Raquel kan Mariel. Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatal. Nilangan Tristan ti agtuloy nga agatal. Ti may sapay aparikot. Masapul akarguak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mo't ti lalaki anang sikogkan ko na. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y gayam. Ayun na yan. Kit ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man na dyan lalaki, rumbeng lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amata. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agkiina ita. Maladi ka naglidaya nakaw. Ti rumbeng nga rami demitakit agkararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam ti nobyo. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwa na dagiti dadakkel na. Mami, inawaga ko ni Jerry.
Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak da kita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda anak kasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin, basta nagpasikog kalatan iti da iti a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, ta isulangan ti kasarita. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si Kagayam tinobyo ti anak ko. Wen, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom ita. Iti saan nga agbayag, maadaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami. Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti nakunan ni Raquel. Aglibin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno addan to oramatin mi agkalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo. Diyak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumangagnaad. Wen ko, ma'am. Dito'y kami ngagnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Malading ito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kalagiti duwang anak mo, Ophelia. Nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Isungarod asimuro takan ka, idi ko na mga agpasyartan. Nagsakit nga minan ti ulok iti kapapanunot. No anya tinaskan nga aramidak. Panagrit nakat kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka kumagong ungat, Wen. Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. At umteng to ti panawen, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panahon na ka? Ngamin, mangbukil dan iti bukod da pamilya. Isungit na lang, lumbag na lang, amaadan kamutan iti katakunay mo, aging gatong palbiyag. Arturo, Naklunam dayat ko, agkalaysa tadagos. Panawan da kaman dagiti anak mo, san kanto ngagmaymesa. Ikarik, ngagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga anges mo. diyak kayat ti basta ag desisyon latan, Arturo. Sapay ko matang maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman ha, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na Ophelia, si sasagana ak nga aguray, san ka matkat nga apraen? Ay, ket, inaklon mo kumangaminan. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo tinapanawan, ti impay mo kadagiti anak mo. Balaksin iti day ka. Napaduras mo matan ti negosyo, nga imbati day tinagawan nga asawam. Tatang, Dadakkulan dagiti anak mo. Panagkunak, panawan matan tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia, anak ko. tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, anda akditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaida ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mat nga round. Imbes na paragsakin da ka, itata dadakil dan, saan mo ta ipapaayan da ka mo iti parikot. Tatang, Maawatan ka mo't kit di anak ko.
Sapay ko mga ron addan to pagbaliwan na giti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, nakaturog ako na. Tinasayap. Agindakon. Maturog akitin. Iti kasta, masapa ka maringin tong bigat. Ay, kung kaya, tsak penalpas ti project ko Nyamot tal. Nalipatak ba tal? Ay, sigurado nga agungat man ang tititcher ko. No, jak may pasa na dyan ton bigat. Inikan naklang arodan ni Tigundawa yung mga ipasa. Ng jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladawan. Nagadun ti jak na arami da project iji pakadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kiting. Naturo ako na yan. Itong bigat ko nito nga ramidan ti project ko. Nagaw-awit ka pa'y laang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbarakan ka, ama panak maki-birthday iti balay ti sigo da kadalak. Wan, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Ita ka laang nga agawid. Parbangonan. Kanayon mat na kastatyar aramidam. Basta agsweldo ka, mapan kay ti ayan dagiti barkadam. Iso basit matan ti mait itad mo kanyak. Agyaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel. Laglagi pam asaan ta nagkalay sa. Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidak ti kay kayat ko. Takwar takmet ti gasgastusak. Nawatam! Awanan kay ti bain. Na, anay ko. O piningog sipat ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka na anay. Yes. Kalpasan ana alam ti kay kayat mo kanyak. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam kuma. Adanton anak ta. No'y maipapan idubeng. Mabaling ko man. Asustentuan lang day ta. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka, Raquel. Jerry! Tumalakan. Tano ko na kasinahan ka. Aramide! Oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan man Ni, apay nga eh. Sigurado nga agungat manan ni mami no maamon na adi ka simrak. Napuyatan ak nga road. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel kan Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot. Asaan lang nga isuda ti tao dito balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol ka di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na. Di na panunutan na makikabkab balay lang dito. Maala na pa lang tiagbartag ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayon na pa nga apaan ni Manang. Wan nga rod ah. Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Ni, Tichan ko. apa yan, Manang Mariel? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tichan ko, Tristan. Nagsakit. Anday ko. Di ba, kabula mo Manang? Wan, anday ko. Nagsakitan na talaga tichan ko. Esos, abangan agarakan Manang. Nasapol ang may taraka daw sa iti ospital. Ay, kid. Nasayat ba't nga ron ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko anak ko. Wan tatang, saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Kid, ti amangay, ti anak na. Talaga ka na asanay na nagpakpakita. Saan ang tatang?
Amangan no naglemengan dayjay. Nausam nga agaramid iti ubing ngam irresponsable met gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak? Sapay ko matakas na ngagpaiso tatang. Pag nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay Tristan. apay na paok. Mami! Lolo! Di manang Raquel, aganaksan! Anya, nukas na, masapol ang maitarayan iji ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon iji ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay nga awagan ni manang Raquel. Saan ba ta sumusungpad? Anya, Na, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel i ospital. Di matimbagakan ka na dadailan na kiti motor. Iso ajak nakaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumungbat ka pa ilang. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid kayo mutlaang mo dito balay. Kan may isa, amumet nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di anapat patagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagat. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas at talaga ti ugalim, Jerry! Anay ko, manulangal daw man ipon nagpaskayak ng dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, ti tiyan ko, anay ko. Basol mo mutlaang ah. Tangiwat mo mutlaang timangmangag ko. Makaringrang. Makauma ka na talaga. saan arumbang ti kanang kaginlugin ni Raquel, Jerry? Mami, Awan babain mo. Irresponsable ka lang arutan. Maalampay akabilan ka na ko. ay, kuha nga min, mami. Di. Jakon kaya't ti makidanakan ko, ana, mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, umunag kayo ah. Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami, Oh, apay akasla naliday ka, iho. Mami, anda ngamin parikot. Anya dayt na ay anak ko. Ibagam no anya dayt na, bareng masulbar tapay. Mami, Amom, excited akon nga umatendar iti graduation mo. Mapanagnakak matlaangan kada lolo kan lolam at talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay nga agsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na kitagturpos itatawan, Mami. Anya. Ano ngamin tibagsak ko. Sorry, Mami. Anya. No kasta. No kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para itipan na kaidrama to'y atidog unay asurat ko. Katnam na maek, nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma tapagtali na edan na ti kinasalunat mo iti kastakat adupay ti mangagan mi adrama dito'y programam. To'y pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko.
Isarunok matlang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek agingga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kas iti sigod, may samanan ang naragsak ng aldaw ti inkam ikablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti inkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan, ni Pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ofelia, anak ko. Oh, di ka kumamanan ang sangit. Ang mga niya pa di mapasamak kan ka. Kuna nagiti doktor nga nakano high blood mo. Isa pa nga asim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tata. Sana makagraduhan. Pinaay nagmatakas ka nagiti dua kakabsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa lang kumanay tapanag. Aginanakakit di. Itikas na, agimbang ka. Kan makarwar ka ni ospital. Diyak lang amin malapdan ti bagik, tata. Kanayon ko adamagan iti bagik. Noay niya tinagkurang ka nagiti anak ko. Taapoy ang kastay ti inaramid na kanya. Maawatak ti marikrik nam anak ko. Talaga na sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para iti arapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan iti namnama. Amok nga do pati mabalin na solusyon iti na itabanag. Kasano ko matatang? Kasano ko maamasulpar na iti aparikot? Kasano ida ang mapagbalbaliw, tatan? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrekem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapasnag. Patsya ka denggan na ka. Amok nga isulang ti makatulong kan ka. Ngamin, awan imposible kan kuala. Oh, Manang Mariel, sa di no tinagapo, ama. Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Uy, napan ko inala ti abang iti may isang apartment. Masapol ko ngamin ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatan Manang Mariel. Inuray mo kumamat na makarwar pa ni mami iti ospital Sakpayanapan mo inala ti abang iti 7 apartment. Tulang kamit anya. Ti kunak, abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang? When mat ngamin Tristan, si kamat ayan ti biddot. Uray pa'y, bidot latta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla damit respeto mo kin ni mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, isuan na awanan iti puot ni mami. Husto ni Manang Mariel, Tristan. Oo! Kano da kayo adwa tinangta ti konsumisyon ka ni mami. Ngamin, naggidan kayo nagsikog. Kasta gaya ma. Ano ko? Ano? Aping agsipat ka ngay Manang Mariel. Dahita ti maibangay kan ka. Gunggunam, day takat ngamin ti malalam. Sikat yakim basol, no apay nga day di ospital ni mami. Sumubsobra kayon. Gaputada kayo tinauna. Ikaskas-tada kon. Anyang aliti mapaspasamak ditoy. Apay nga aga-apak ayaw, Lolo, Ni Tristan lolo, sungba-sungbatan na kami kitin.
Saan kayo mat ngayon ano ah? Sakto pa ti sinipat-sipat yo. Awan ti kampyak ka na kayo. Damin, agpapada kayo anatangken ti ulo na. Awan pa'y nasayaat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. Lolo, Masulyo amin, no apay nga da ita iyo ospital ti anak ko. Iso ano kayat yo nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw ti kasta nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. At dapay gayang pasabong-sabong mo. Pasidla nga ba nagdate, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko, mabalinak kanun nga agawid inton bigat. Nasayat pat no kasta, Ophelia. Kat inton makaawid kanton, ijibalayo. Sabay ko ma, ta aywanam tumatan ti salon at mo, ha? Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia. Mabaling nga ta, sumuro ta kijay balayon ton bigat. Kahit ko sawan, siya konti mangitulod kang kang agawid. At damat ti may salugan ko, padya ito talahay tatakdak ka. Iso taramatan tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni tatang. Laglagi pang kumakanayon, nga ipatpatag ka unay, Ophelia. Siya ti adda masaksakitan, no makikita ka marigrigatan. Arturo, Iso nga pangasim, tagan anad ka kumakanayon, ha? Di mo kumamot baybayan, tibagim. Mami! Mami! apay nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong ka ni di ospital. Nga kuna ni Lolo asaan ka nun. Iti kasta makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Loloyo? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat mami. Isungarod nga uray kasta unayin adahanag mi kada kayo. Tinungpal mi latan ti kayat na. Pasensya kayon mami ah. Ngam inala mi ka ni Manang Mariel ti abang ti duang apartment. Ingatang mi nga miniti masapsapol dagiti apo ko yo. At iti 40,000 nga abang pa'y ti 5 apartment. Mala, ikabil mo di tabag ko. Sige, mami. Agina na kayon, ah. Itulot ko lang dito'y silidyo ti pangaldawan niyo. Saan, anak ko? Ha? Siya kung timapan iti kusina. Iti kasta, ma-exercise mo dagiti tultulang ko. Uwan ang mami. Ay na anak ko, di ka kadimadanagan. Kabailak ti bagik, anak ko. Napigsa akpay. Anday ta, nalpas kumatlangan alininisan ti silid ko. Hoy, nagmayat gayam no kanayon analinis. Nay, oras gayam man ti panagmimerienda ah. Masapo lang makameriendan ni mami. Makumikom kat ni Manang Maria lang mga sasikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimang pat manipod clinic? Ado siguro ti tao. Isa nabayaganda ka ni Kyler. No apay nga minakanayo na marigatan nga umangas ti kaanakak. Anya ti sakit na. Ay, tinasayap. Siya akong ti mangipan iti merienda ni mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. No di ko naman kat makisinoblianak kan ka. Gapo iti kadak dito'y. Nagbidot ka, Jerry. Katiba ka marulan, ano niya ti gagaram? Adupay taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta. Oh, kat Kagap-gapo mi lang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun ka iti Dr. Ejay. Masapul amayapan iti ospital. Iti kasta, makita dagiti espesyalista iti puso. oh, di pa nyo. Apay masapol ayang adda. Yan may sa nagadumot ti kwarta ni mamim. Adda pito nga apartment apapaabangan na. Malaksi di ti dayta. Adda pa'y bakery, kin restaurant na ili. Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry. Po. Anak mo
mo ni Kyler? Di ka man lang madanagan, iti ka sasaad na. Di mo't pinapanaw na ko ni Jibalayong. Kaya't nasawan, da kayon ti makamo kadagiti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw kan dito yan. Awan mainatid ko. Nawagan! Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang, ni Sofia nga'y nakaturog matan. Wan, itay pa'y Manang Marie. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang nga bindi, Jerry. Tumukno sa dilangit tigurak kan kuan Saan man lang nga nagdanag. Idiin bagak ti ka sa ti anak mi. Irresponsible day dya tao. Jakla ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kastoy tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kas namot ti mapampanunot ko. Nang rona numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga ang maudi ti babawi. Manang. Raquel! Oh, apay manang Mariel. Anya ti. Kita am ni Kyler. Kasla saan ba ting umang angas ni anak mo? Ha? Anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas días, tía. Apa nga tayo dyan makaturok? Ito yung kailangan na kainda. Labjak mo't makaturogan. Ay, abo. Sana may katitipanunot ko ti anak may kinarakel. Sana may libak asyak ti amana. Ngamin, kayong ingas kulaunay. Sigurado ang natawar tumot tayo jaya kas kanyak. Intong tumakay. Pwede tumot arakil. Nakatang-tangsik. Nagturo damang papalaw kanyak. Ijibalay da. Ita. Uma-umay di jaya opisina. Ay, nako. Pasensyakan kay Lorana ka. Bad trip pa kitinam. Isosan ka pa ilang nga masurungkaran. Di ba? Matawag ko. Ni Tristan. Rabiin. Apa yung mawawag? Sos. Ang mga nagdamanan kalukwan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay ka adagos dito balay. Anya? Sakaditi ko lang nga umay dito balayaw. Wan manong, Itan niya kumaga po, Tristan. ni Kyler manong, natayan. Anya? Tristan, di ka man mangraba kita kasta. Pudno ti pagbagak manong Jerry, natayan ti kanakak. Saan? Saan ako tulay ta? Saan? Kyler, anak ko. Apay pinanawan nakmatan. Apay. Sika lang arudan timang parparag sa kanyak. Nga pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Raquel, patib karam kumatipakinakam mo. Nalabit nga aging galangan dito iti intad ti Diyos abiyag ti ka anak ka. Ala, gusto da ito. Ni Jerry. Raquel, Sika ti akim basol no apay anatay ni Kyler. Basol mo, Jerry! jak pagayat ang tikas ti anak pasamak iti anak ta, Raquel. Ipatid ko ti anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Aray ko. Raquel, gusto ko mawata na. Anak ko matipimusay. Pangasim. Agkalma ka kumalang Managing bubukod ka! Timagim lang ti pinampanunot mo! Irresponsable kang ama! Raquel, agkalma ka kumay. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Pumanaw!
metlaang ni Jerry ang pumanaw biit. Napakalmami metlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silid na. Ay, tarabayan da kami kuma, Diyos ko. Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilya mi ita. Pang-aasim, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawatak tinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikanda kami kumaitikihan ti pakinangam. Tapno sangwan mi dagito yung panubog iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan ba iti? Manang Mariel! Oh, apay Tristan. Ni Manang Raquel! Oh, apay ni Raquel. Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ay, ka di man ang tinapasamak, ha? Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya ata si Mangpad kayong tatan. Ayan lagi ti anak mo. Apaya ka sila siksikala. Ay, bayan na ikaw. Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel iti ospital. Nagsabido nga minda ito eh. Ah, Pinanggap ti anak ko tagpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Ay, ulay matang. Apaya na aramin ni Raquel ti kasta. Diyan ko na muna niya daramitan. Ay, na. Madama pa'y lang amalamlamayan ti apo. Ngam kaya't mati anak ko tagpakamatay. Anya ka din ti mapaspasamak ka dagiti anak ko, tatan. Ay, na yun. Anya ay tinagkurangak ka dagiti anak ko. Inaramid ko ba't amin nakabalag. Tapno mapadakal ko ida na sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwadan. Gamapay akas la dadadailan naman ti biyagdan. Pupilya anak ko. Agkalma ka kumalain. Apay, tatan. Nana. Apay. Gusto na itan anak ko. Ang mga noan niya man eh, di mapasamak din ka. Jaksan ka ba, alan, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaen ti makatulong kan kay tinay ti aguntaway anak ko. Anya ti ko na lagi ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasad ni Manang Raquel? Naispalan iti paggatikap sa Tristan. Oh, agyaman at Diyos ko. Noapay mo't kami na naramid ni Manang ti kasjay. Amo na matabasol iti Diyos ti kasjay naramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katil iti biyag nga impabulod ti Diyos kada tayo. Manang, Naaramid na siguro ti kasjay. Gaputadinan kabailan dagiti mapaspasama. at daak ditan Manang. Ngam saan kumamot ang kasjay ti naramid na. Kasanon no. Tristan, awatin talatak uman ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kabsat na. Kat ti panangipatagkan pa nakaawat manipod iti pamilyana. Manang, Ala, umay ka, tamapanta iti salad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakariingan dayjay. sige Manang. Raquel, Pasensya kayo, anak. Pati na kayo kat nairamraman kadagiti parikot ko.
Imbis nga da ka balay ang mga asikaso iti anak mo. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastamot kan ka, Tristan. Di ka nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita manang. Holiday. Di na ka di pa kadanagan, Raquel. Okay, aklaan. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan ka ni Sofia. Adapay ni Lolo. Binaybayandak na kumananatay. Di ka kumaagsao iti kasta, Raquel. Iti kasta. Malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na pariko ti balay. Nangununa ka ni Mami. Di mo ibagat kasta manang. Ngamin, ipatpatig da ka unay. Kanon siyempre, saan mi akayat na mapukaw da ka? Pudnot imbaga ni Tristan, Raquel. So adi mo ulitin tikas niya nga naramid mo, wen. No amom la ko mano kasano ti panagdanag mikan ka. Nanguruna unay ka ni Mami. Lalaos ti panagdanag nakin ka. Ti anak ko. Nakakaasim at ti anak ko. Manang, Pangaasim, Raquel. Agal maka kumalaang. Ang mga noan niya apay ti mapasamakan ka. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan. Tawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaaka na yun. Ngada kami lang ito'y. Di da kanto pulos panawan. Adda kami lang ang itisibay mo. Gapu tapat-pat ganda ka, Raquel. Apa ay nga da ka nitaw, Jerry? Lolo, amok akagurdak mo kapukadagiti napasama kada kami kin ni Raquel. Among matgayam. Apay, anda ka di masapol mo. Lolo, kahit ko kumati dumawat iti pamakawan kin Raquel. Aklo na ka nagbasulak. Uwan, basol ko ti amin. Ngamin, nagipahalasak. Kat ti anak mi, tinagsakripisyo ko. Anda pa'y gayam tindi mo nga amaw. Anda na pasamak ka ni Raquel. Anya ti ketyo sa Lolo? Nagsabi dong tapaw. Pinanggap na akit talang tibukod na abiyag. Anya, kumusta ni Raquel? Kan sa dino tayo na, Lolo? Kasi ti Diyos, andan itinasaya at akasasaan kat nakaawi din manipod ospital. Nasayat at nga rin kasta, Lolo. Ang mga noon nakarkaron at yak mapakawan ti bakik. Nadadaki sa napasama kin ko na. Lolo, kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kin ni Raquel. Kastamutin ka damami Ophelia. Pangasiyo, tulungan ta kumalo. Panag ko na kat saan pa'y lang nga itati kong daway. Kasaritam to ida inton bumaaw ti ungit dakin ka. Kat kabayatan nga urayam dayta. Orno semetan ti biyag mao. Adda ka di pagnayo inton bigat, Mami. Awan mo at Mariel, apay ka di. Ang mga numabalin abantayan niyo pa'y laang ti anak ko. Adda ngamin napatig-apag na. Sa dino ay ang amin ti papanam. Adda la sarakak at tao, Mami. Sana bali, tagawid akmat laang adagos. Katwan awan parikot iti dayta anak ko. Basta sigurado am ti panagsublim matla nga dagos. Tarumwarak mat apaman ang makasublikan. Wan, Mami, kat agyaman ak unay. Awan anyaman na anak ko. Obligasyon ko mat abantayan ti apo ko. Rumor ka kadimanan, Manang Mariel. Wan, adda na patag-apag na. Manipod na yawin tayo ni Manang Raquel iti balay. Nadlaw ko akanayon kamot na rumor. Papanam ka di, ha?
Kan asino ti kadwam? Apay aya, nagado ti saludsod mo si Tristan. Tika di kanayon mo akatext kan kasarita iti cellphone? Agtal na ka man, Tristan. Mabalin ka di nakbibiyangan. Saan ka mat abibiyangan? Numapmapan ka kadagiti babarkadam. Iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan ti irurar ko, ha? Rumor kami ta, no kayat mo. Manang Mariel. Oh, saan kit din? Di naklapdan iti pagragsakak. Tadi ka matlaplapdan iti pagragsakam. Aramidam ti kayat mo, ta aramidak mat ti kayat ko. Naawatan? Makaumay di balay. Dituyak pala ang computer shop nga agtambay. Agay ayamak pala ang kabayatan ti panangururay ko karag iti barkadak. I-text kong tulagan ni Mami, inton madamdama. Amangan ngamin na umawag manan, na ibagak na inton madamdama pa iti panagawid ko. Agim, elakit ni. Kumusta mo ni Raquel, Ophelia anak ko? Dayjay, tatang, saan pa'y ang nagsubli ti sigod aganay gay na. Awan ka no ti ganas na amangan. Kanayon ko ang makita. Kan mga di pa nagsangsangit na. Ay, katituloy mo lata at mang bagbaga. Kan mang patim ka iti pakinakam na. Masapol na ita ti panarabay mo. Wan tatang, daytang mo ti aramidak. Uray mariknak nga uray siya kat marigrigatan matan iti kastoy a sitwasyon mi. Ni Tristan, anyangay mo ti pakakumikuman na ita. Kas iti sigod, at dalat ta iti ayan dagiti babarkada na, tatang. Agpadadalaan ka ni Mariel. Awan pulos nagbaliwan na. Apay anak ko nam tikas ta, tatang. Adamanen baro anobyo di anak mo. Lakitak ida nagkuyog iti na minsan nga aldaw. Anya? May samot dayjay nga awan dengdenggen na. Talaga natangken ti ulo na. Di na ammo ti mabagbagaan. Kung nakno agnakaman ngam saan matlata. Hurayin ng sapay nga dadakdaka sa mapasamak ken kuana. Mami, Oh, apay ka di Tristan, aday bagam. kwa, Naibos ka di manan ti allowance mo. wan nga rod Mami. Dumawat ako man dapan nakabalin na. Ano ngamin ti babayadak iti pagadalan. Kan, ano ti projects anas ka nagatangat. Oh, adtoy. Allowance mo day tay ti makadomingo. Wan Mami, kat agyaman na. Awan anyaman na anak ko. Basta igad mo kumati agadal, ha? Iti kasta, saan amasayang dagiti kwarta nga itad ko kan ka? Wan Mami, di kay ka di madanagan. Igagad kumat kat ti agadal. Raquel, anak, adto yan ti kanam. Intulod kon ditoy, tadi mo mat kaya ti rumor dito'y silid mo. Irwaryo dahi ta amakan, Mami. Diyak kaya timangan. Anak ko, saan kumamata kasta? Amangan no agsakit ka, no kasta ang kanayon tar aramidam. Di nasayaat. Iti kasta. Matayak matan. Katagnan na kami ni ti anak ko. Talaga ka di adi mo kayat atulungan tabagin na. Kanayon la ka din akasta, Raquel. Agpanunot ka man anaimbag. Awan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidam. Ad-addalaang amarigatan ka. Mami, ay nga ti mapaspasamag dito eh. Apay nga uuntan nyo matan ni Raquel. Amuyo ka di asaan ang makatulong ti kastangar aramidan nyo kan kuana. Gusto ni Manang Mariel, Mami. Rumbang lang nga maawatan nyo ti kasasad na. Saan kumamat ang kasta, Mami? Da kayo kumatinang nang runa ang makaawat kan kuana. Tasyak paikit din ti saan ang makaaw-awat. Siyak pa yan, ha? Inawat ko mat amin ang nagkamalyan ka nagkurangan nyo. Inaramid ko amin na kabailag tapno mapanakkan kayo anasayaan. Itaasyak pa iti madi.
Siya pa yan, ti sana makawawat. Amuyo ka diyan na pambandog ako. Mami, Aginggat ka no nga tayo malpas ni obligasyon ko kasi inayo. oh, Aginggat ka no. Mami! 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 Aday ta, nakaluto akon. Inasar kong ti pangrabyan mi kan ni bakit. Iti kasta, dahil tanto lamanganon ti aramidan mi. Intun sumangpet nga ang gapo inyi palingke. Nay, ada awag ka. Sung batak pa'y. Amangan ket dimat mo ti asawak ti umawawag. Ha? Limot Mariel. Anyaman nga tanaya ti parikot. Hello, Mariel. Hello, Lolo! Tulungan na kami! Anyamanan aya, tinapasamak dita. Ni Mami! Intaray mi dito ospital! Leofelia. Apay, anyamanan aya, tinaramid siya o ngagkakabsaat. Kaasimat ni Mami. Na ospital manan gapukan niya. Di mo pa basulan ti Bagim Raquel. Adamat basol mi kini Tristan. Ni Lolo ti agturong dito eh. Raquel. Mariel. Lolo, kumusta ni Mami? Anyang iti ko nadagiti doktor, Lolo. Kasano ti kasasaan ni Mami? Ang sao kayo kumalolo. Kumusta ni Mami? Oy. Apay, Lolo. Anya tinapasamak kini Mami. Apay, akas na unay apanagsinaayo. Lolo, agsao kayo kuma. Di na kami kumamit pagdanagan. Maispalpay nga tati inada Tristan, papagayam, padaanan dagiti sumarunupay a mapasamak, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Maminsan pa'y, kablaawan da kayo manan itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata at da kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Antay ta, nakaturogan ni Sofia. Ti iman mo't ti kaanakak. Awan ka malay-malay na karag ti mapaspasamak itaglawlaw na. Apay nga tanga awan mo't tin awag damanan. Anya nga tano mapanaklangan iti ospital. Well, mapanak ijay. Awagak ni Lola Sonia. Ta ibatik pa ilang kenkwana ni baby. Diyak namin makaid na, naadaak lang dito eh. Manang Raquel, Manang Mariel, Oh, Tristan. Tristan, sa dino ti ayan ka anak ko. napan ko imbati iji balay da lolo. Adamat ni Lola Sonia. Kapampanaw laang ni Lolo. Diyak namin makaid na. Kasano kat di kaybot ngaminan mauray nga umawag. Kumusta ni Mami? Kwa, Madama ang opera ni Mami, Tristan. Anya? Delikado ti kasasaan na. Kaasimat ni Mami. sigun ka dagiti doktor amang tamtaming kan kwa na. Masigurado tayo lang ang maispalda ito eh. Numadaan iti puot. Kalpasan ti pan nakaopera na. Apingat da ka dito Manong Jerry. Kahit ko kumakasarita ni manang mo. Kantap no, makapagkidawak mo tiniti pamakawan kin kwa na, kin kada kayo amin. Ambong ka diyan nalaws ti pungtot ni Manang Kukin ka. Amangan aga pa kayo manan dito ospital. Saan, Tristan? Ipanamnamak ditakin ka. Diyak apahan ni manang mo. Sana bali nakapungtot nak. Tinapatag, makapagkidawa ko ni ti pamakawan. Bakun konsensya ako na yan.
Kapag kadagiti nagpasulak. Isa pang asim ko matistan. Kahit kulaang mat, ang makasarita ni manang mo. Talaga natangkan matiulo man niya. Tristan! Raquel, Manang, Sige. Panawan na kami dito yan, Tristan. manang, Di ka madanaagan. Awan mapasamak agulo. Saan kami nga agapa ka ni Jerry? sige manang. Raquel. Magyaman ak. Tay manugot ka matlangan makisarita kanya. Naibaga kanya ko ni Lolo ti panakisaritam kan kwa na. Raquel. Sorry. Nagdakin ti nagpasulakin ka. Kapuitit kina-irresponsable nga ama. Kan panggap ko pa nagipahalis ken ka. Natay ti anak ta. Jerry, Napasaktak unay tiliktam. Kastamatan ti pamilyam. Sapay ko mata mapakawanak. Pagbabahuyak amin ang naramid ko. nasakit pa ilang ti amin kanyak. Marigrigatan una yan ti pusok. Gapoy ti kinadagsan ti marigrignak. Iso atong palag ti bilin ni Lolo. Raquel, Pakawanan kan, Jerry. ang yaman ang Raquel. Ang yaman ang Raquel. Iti sitwasyon ita ni Mami. Kasapulan mi ti mangandingay. Kan makipagmaymaysa kada kami. Diyos ko. Ato'y kaming agkakabsat iti sangwanam. Amo mi asi kalaang ti makatulong kada kami iti daytoy agundaway. Amo mi asi kalaang ti agin ko iti biyag mi. Ato'y kami nga umay agpakpakasi. Asapay kumatasan mo pa'y nga alaan ti inami. Amo mi nga ado dagiti nagkurangan mi kankwan. Ado ti nagpasulan mi iti inabi. Ngam ikanda kami kumapay iti gudaway. Tapno makabawi kami kankwan. Ikanda kami kumay iti gudaway. Tapno maornos mi dagiti nagbitutan mi. Pangaasin, Diyos ko. Kanda kami pa'y kumaiti kundaway. Nagbalin na nasingpet. Kan responsable nga anak. Para pinasingpet kan responsable nga inami. Ang pagpakaasi kami kanika. Apo. Sumbata mo kumalang iti kararag ni Diyos ko. Manang Mariel, Tristan, Oh, Raquel. Manang Raquel, manananak. 30 minutos lang ang ti urayan iti imbaga ti Doktor Apawayway apan nakaring ni Mami. Nga maging gaita, saan pa yan nakapuot? oh, Kasanon no? Nasaanan nga agreeing ni Mami. sana mapasamak na ito manang. Amok ang makapuot mo't lang ni Mami. Amok ang kabalan ni Mami alabanan ti kasasat na. Saan na tayo panawan? Saan ka di, Mami? Amok ang mangig na kami. Saan na kami apanawan? Di ba, Mami? Pangasi, Mami. Agreeing kayo kuman. Saan da kami kumamit na basta panawan lang. Kasapulan da ka, Mami. Pangasim tagring ka. Mami? Mami? Mami, kitaan nyo. Nagbulagat na ni Mami. Ewan nga agpaiso. Mami. Mami? At nagpuot ni Mami. Agyaman kami, Diyos ko.
Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Ang yaman kami ta sinong bata madagos ti karanag bingag kakabsat. Thank you. Diyos ko. Kastaunay tiragsak may. Ngamin, nalasatam na dyan nga operasyon o pilya anak ko. May sa milagro tinapasamakin ka. Talaga ang naayak ti Diyos kada tayo anak ko. Inispal na ka itipagkan. Kaslaak nagtagtagainap, tata. Nangagkong agsangsangit na kita anak ko. Saan natagtagainap na yay? Pudno tinangag mo. Kastaunay ti panagsangsangit ken panagkarkararag da. Mariknak, tinalaw sa panagbabawi da, kanang iti nagbidutan da. Iti na ito'y agundaway, panagkunakit saan kan amapaay kadakwada. Tata, At dapay may sa agud Diyos, anak ko. anya day tata. Ni Jerry, naurnusen, tinagbatan da ka ni Raquel, nagpinakawandan. Mami, ato yan ti kanan niyo. Mangan kayon. Iti kasta. Nadaras ti pa nagpaimbagyo. Siya kung timang pakankan ko na, Raquel. Asikasumpay laang ni Jerry. Tulungan ka dagiti pinalingkinan. Ops, siya timang pakan ka ni Mami. Gamin, nalpasan ti batangyo. Manang Mariel, inkamot ng asikaswan ni Sofia. Siya kung ti makaamo amang pakan ka ni Mami. Unay kayo lakit din ayang agkakapsat. Kasla pag inagawan nyo pa iti panampakan nyo kanya. Kaya't mi nga na makabawi kadagiti ado ang nagkurkurangan mi kada kayo, Mami. Putno reta, Mami. Ket alag na iti agundaway, tapno agkidaw iti pamakawan kadagiti adun ang nagbidutak. Ikarik, igaid kon ti agadal. Iti kasta, saan na masayang nagiti nagbanugan nyo? Agtrabaho akmeten, Mami. Iti kasta, adda pang sustentok iti anak ko. Kantap na sa anak ko amang namnama kada kayo. Una yan, nagiti anak ko. Kat tangay na urnos mi matan ti amin kada kami ka ni Jerry. Napagnumuan mi matan ti panagkalay sa mi. Apaman nga gimbag kayo, Mami. Panagkunak. Kat da ito yan, ti kararagsakan nga altaw para kanya. Kat apay nga ron nagsangit kayo ngay, Mami. Kwa, luan ni ragsak na ito anak ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Sabong manan. Talagamot asaan ka ama o maamang mangtad kanyak iti sabong anya. Dahito yan ti mao di apanang third ko ken kakadagita, Ophelia. Mapanag kami na ni Amerika iti mabiit. Ijaya kong agnad. Kadwag dagiti kapsat ko. Kasta ka di Arturo. Mm-mm. Agan-anad ka ijaywan. Agyaman ako, Ophelia. Malating itanak lang. Ngamin, jak nartapan na kita anak mo di tapusom. Kahit ko sawan, sa anak-anak daan iti space, tapno agayat kan payat. Ngamkit di, maragsakan na. Ngamin, kabaudyanan na, nagbalbaliw damat langan. Kat, panawan ka, anaragsakit itan na dagiti patpatag mo unay nga anak mo. Agyaman ako unay kan ka Arturo. May saka anapod no agayan. Ni Ophelia, mas. Sapay ko ma, iti ipapan mo iti Amerika. Kat masara kang matan ti babae ang maikari itinatanok a panagayat mo.
Aping agsangit ka ngayon, Raquel. Maragsakan ak lang amin, Jerry. Ti amok, kat sanon ama pasamak ti gastoy. Ti amok kat talaga nga agsinatan. Kalpasan dagiti na pasamak. Maragsakan ak matunay, Raquel. Agyaman na kiti panang pakawan mo kanyak. Ikarik, agbalbaliw ako. Mga baruanan ta, para itinapimpinta sa masakbayan. Agyaman ak, Jerry. Mala, gusto day ta na panagsangsangit mo. Ornusim kit din tabagin, tamapantay dya ayan damami. Tiyanan! Happy birthday, Mami! Mami, happy birthday! Kanaklakit din no nalipatan nyo ti kasangay ko. Ay, di ta kayo ang nagbidot, Mami. Saan ang mabalin ang malipatan mi ti pan nakaipas ngay ti patpat gan mi unay nga ina. Well, Mami, kat asidag kanumot ng daman ng Raquel. Ay na, agyaman anak ko. At dapat may sa celebraran tayo, Mami. Anya day ta anak. May sa akon a supervisor. Ha? No kasta? Na-promote kan? Tumpak, Mami. Kablaawan ka anak ko. Ops! At damot good news ko, Mami. Amok amay pagpanakil dakitan nga anak. Ngamin, uray katurturpos ko lang. Addan adagos trabaho. Oh, agpaiso anak ko. Wan, Mami. Naawa ta kadagos iti nagaplayak. Ay na, ay tuyan di kararagsakan akasangay ko anak ko. Ngamin, impalubos ti Diyos ti panakakitak pa'y iti balik. Anabayagan nga inururay ko, manipod ka dagiti patpatag ko nga anak ko. Talaga anayat ti Diyos ka dagiti pinarsuan na. Thank you, Lord. Inbilang mi kas may sa amilagro ti pan nakaispal ti inami iti daydi apan nakaopera na iti utak gapu iti pan naka-stroke na. Ita Miss F adamatan bukod ko a pamilya. Kaasi ti Diyos napigsapay met ti inami ket isu ita ti kadwami a mangay aywan kadagiti apo ko na. Makita ken mariknak ti kinaragsak na ita. Banag apakaragsakan mi met unay nga agkakabsat. Ngamin, uray kaskas natungpal mimet dagiti arapaap na para kada kami nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket iti maminsan pay Miss F, palubusan na kumang agyaman manen, gapu iti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama toy atidog unay asurat ko. Ket ipanamnamak ken ka, ti kanayon a panagdengeg mi ditoy programa. Alakastan Miss F, toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan. Makunak anapnuan panubok toy pakasaritaan ti biagyo nga agiina. Ngampod no anaayat unay ti Diyos, ngamin saan da kayo abinaybayan, sinong batan na dagitikid daw yu kenkwana. Inikkan na pa iti gundaway ti inayo ng agbyag, iti kasta kat maipakita, kan maipariknayo, ti panagbabawiyo, kadagiti nagbidutan nyo. Ket kablawan kayo, gaputan alasatan nyo dagiti panubok iti biyag. Alakastan pagayam Tristan, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.